گفتوگۆی ڕووداوەکان ڕوودا و پێشهاتەکان گفتوگۆ دەکات. گفتوگۆی ڕووداوەکان بەرنامەیەکی سیاسیە هەموو ڕۆژانی چوارشەممە کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ پێشکەش دەکرێت. گفتوگۆی ڕووداوەکان هەفتانە لەسەر ڕوودا و پێشهاتەکان گفتوگۆ دەکات. سلااوتان لەبێ بەڕێزان بەخێر بن بۆ بەرنامەی ئەم هەفتەی گفتوگۆی ڕووداوەکان بە یارمەتی هاوکارانم بەرنامەیەکی نوێی گفتوگۆی ڕووداوەکانتان پێشکەش دەکەین لەگەڵمان بن. هەر کەسیش کارە گۆرەی خوا دوی شەریدا جێخوا بگرە و تشتێکی بکە. کەس نەوێت چ بکەم دەی چارەمە نا هەر کەس تشتێکە و کانە دشارداژی تشتێکی مەزن بکە. ئارتاشە گەل و شەرە گەل لسر تشتي حتى انا ام بسر دخب مشى لبيشي بك تكس نما كلام وكس وكلامه ناس نكا وربري سرداره وصلا بالشر جريلا بري حرتشتي بسركبه نتيجه ايه تايم بك ارتاشا قالوا شر قال لا 27 تشرینی دوومەوە بەرەی پێشووی ئەلنوسرا لە ژێرناوی هەیئەتی تەحریر الشام و سوپای ئازادی سووریا لە هێرشێکی چاوەڕوان نەکراودا هێرشیان کردە سەر شاری حەڵەب لە باکووری سووریا و دوا بە دوای کۆنتڕۆڵی ئەم شارە ڕوویان کردوتە ناوچەکانی حەما. بەپێی ڕاگەیاندراوەکان ئێستاکەش لە ناوچەکانی منبەج و جرابلس شەڕ و پێکدادان لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکراتیک و ئەو گروپانە کە سەر بە تورکیان بەردەوامە. هاوکات لەگەڵ ئەم گۆڕانکاریانەدا دوو گەڕەکی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوود لەلایەن کوردەکانەوە دەپارێزرێت و ئارامی لەم دوو گەڕەکە پارێزراوە، بەڵام بەشێکی زۆر لە ئاوارەکانی شاری عەفرین کە لە ناوچەکانی شەهبا لە کەمپاکان دابوون لەلایەن هێزەکانی سووریای دیموکراتیک گوازراونەتەوە بۆ شوێنێکی ساخڵەمتر. بەڕێزان بۆ بەدواداچوونی ئەم دۆخە ئاوارتەیە و وەرگرتنی دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕۆژاوە ئەمڕۆ میوانداری بەڕێز مستەفا ڕێزان ڕۆژنامەوان دەکەین لە ئستودیۆ لەگەڵمانە. بەخێر بێ بەڕێز مستەفا. پێمان خۆشە دوایین زانیاریەکان لەسەر دۆخی ئاوارەکانی شەڕ بە تایبەت ئاوارەکانی شاری عەفرین لە ناوچەی شەهبا بزانین. بەێ ئەوە ئالۆزی ئەم دزاننەوە عێریشێن چەتەین گرێدای دەولەتە ترک کۆد ئەساسی خۆ دەستپێرە شمەندیە ئەلقاعیدە چەتەین داعشێ پشتی جەبهەت نوسرا ئەحرار الشام و هەری داوای بوویە حرەکەت تەحریر الشام ئەف چەتەیانە گرێدای هەروەها گروپێن وەکە چەتەین تورکمان ناوێوی سولتان مرادە و هەروەها چەتەین گرێدای دەڤەرین ڕقایی کۆژور هاتنە کۆمکردن و گەلێک دەڤەرانشی وەکیژی چاچەنیستانی پاکستانی و گەلێک دەڤەریندن تورکیە بناوی مەزهبە سنیوان بەرهەفکردن و بسەر سووریایی دەبرنە دڤردە ئەو هەدەف بێگومان هەف سیستەمین هەگۆمۆنی مەزن دنیای دەوەکە سووریایە ئەمریکایە ببرن رووسیایە ئەمریکایی وانە ji بۆ پارڤەکردنا وان هەریمان وان چەتەیان ژخەرە بکارتینن بەرژەوەندیان خەر گۆر وێ ئەساسی دەگرن لێ بەرژەوەندیان گەلە ئەساس ناگرن عێریشێن لەسەر حەلەبێژی ئارمانجی بناوی پارچەکردنا سووریژی دەولەتە ترک خواست وێ مەسەلەی بکاربینە و لە دژی دەستکەفتیان گەلێ کورد لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە خەتەری مەترسیەکی زۆر مەزن بەئافرینە تا ئەنجامێ دەشخوا تهدیدین سەر تل ڕفعەت وام دزانن بدە حەزارە کۆچبەرین کۆژ عەفرینێ هاتوبوون وێ لوان هەریما چی بوون وەک هەفت وارگە هەبوون هاتنە بجیکردن هەفت وارگەین پەنابەرە بوون ji عەفرینێ هاتنە بەگوهستن وێ هەرێمێ ئەوانە من تهدید و گەفێن وان چەتەین هەری خوین مژدی دیرۆکە مرۆڤاتیەدە بێگومان نەژ ئەمریکارە گرنگێ و نەژ رووسیێرە بەرژەوەندیان گەلێ کورد گەلێن هەرێمێ ژوار نەگرنگێ هەم دزانم بخوا باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە
مالوانی لگل لک پنابران کرنه یعنی پنابری جی سوریا پنابرین جی دوری حتی لبنان جی مالوانی جواره کریش غنی کردین کوچ گلک دوران کوچبر بونه جگری سپی بگره حتی سریکانی جی وانا مبارکی گران سر همی چید که اموار سر طرف حتینا روش چاوایه امزان بخوا براستی تراجیدی که مرواتیه لترفعته يعني قال لك آران نبوي راحت نبوي جعفريني كوچبري ترفعته بوين ها روبروي كوچبري كدن بوي بربهري من باكر رجلات سوريا بربرا قايبه ربري خسر افديزكي دهرجان يعني بسفر بري راغانديه جبو كار بوان كوچبر و پنابران پیشوازی بکه روشنها ویرنگیه نظام يعني هن آگاهين هن تيگوتن کو قال ترفعت برناداي لي خاصي قام زاننها ترفعت بحزاران يعني كردين كو جعفرين كوچبر كوچبري ترفعت يبونه بخاجي بري خدان هرمن خاسرين باكور وجلات سوريا زور باشا بيتان واي بوتي زكاني يفقو يفجب به هيج شرك فروك خاني حلب وترفعتيان رادس قرايا هيج ركوتنه كبو ردست کردنی ام شانانه پیتان وایا نهاد کناری را گهاندن ادب تایبتی گردای ولاتین عربانه کو بحث دبن یعنی بخال بردستی منها آگاهی که فرزلال تونه کاچه هف پیمانه که دنابره قصد ده و هزی نونتوایی هی درباره وید آگاهی که زلال بردستی من تونه ایلی در گهاندن عربی ده تشتگوهاتیه بلافکرین هی و گلک مال پرین مدیا دیجیتال جهنن یک فرمی از نابجم مویگو کسی آگاهی بمگه بلادکن تيقولن كو جبر هناك هو نابرة روسيا أمريكا دانستاندن هنن لقال قصدج دانستاندن هنن لقال فرمانداري قصدي مظلوم عبدي جي يلقى هديتن هنن سر أساسي كو جبو بارستنا سيفيلان جرك جوي هرمي بيفكشاندن جبركو أو هرم دبن هرم اللشكري دبن هدف إيرشانا ونخزن زيانة بيجين سيفيلا أنا برك كوانك داز بيجب سيفي بارستنا سيفيلا أساس شوارنا نخم سيفي أما جبو برجواندين خو جبو خويا دك بازار كده نبرة تركيا وأمريكا هي تركيا جبو كو أمريكا جبو تركيا راضي بك لفاي هرم وانا الحلبي جوي شيخ مقصود تاخ شيخ مقصود وأشرفية شغيني ويجي ترفعت مباوى دوري وكر ونشدو خازر هيدي جا تركيا جي وان قاوي خواهي بدا قبل كده بشرب من بيجي بري چند روجا ده لسر داخيانيا حكام فيدان جهاتو بگوتن يعني داخيانيا ويده وك وزيري كاري دروي تركيا هاتا زمان كو ده پنگاوا پیشامه ده امجی داخوازنامه لسر ناوی اردوان چیز امریکای هاتیه کرن کو کوبانی و من بجی وقت پنگاوا یکم اوجی بدست بخن رادستی وان بکن دبی سبرامجی نمایی لخد گراوی وان داخوازات کن لیل پیش پرده چی پیمان هیم نزانن فقط الحدث كنال الحدث والعربية اللي صرنا في هناك نوچگهانی خو وسا آگاهی کی وسا بلاف کرنه گوتن قالي ترفعت جور دركتيه بري خداي هرم الخسر يعني ورنا ماي وقف بيمانه كد نابرا قصدي نابرا روسيا وامريكا يكو او هرمانه ور ولكنش بو بارستنا سفيلا اللي حتى انها درباري في بيمانه دجاري قصدي باوكي فرمي تداخياني نهاتي كبيمانه كي فيرنجي تشي بي انا عن روشه داوي تشاويه هنا كي بحساسيه المساله قلت بس جبركونها قالك اليين كو برجوانديه وانت تبليفيين كو باكور رجلات سوريا روب دندستيوان وان تبليفيان ده خازن ناكوكي زور بيش بخن پر پیش بخن جبو بجوان آگاهیم بگه دروان بلاف دکن و دبیجن قصد در جوان حریم بردایی و گلی عفرینی تراجیدی اینا قده قصد دفج عفرینی بردا گلی عفرینی دم عفرینی ده نهاجی ترفعت دفج جوان برده آنتی پروپاگاندا کی بگیرن گلی دیجری و بری خسر یعنی ویجی ناز بکنه بشکل سیاست شری تایبت یا دولت ترک بریا چتین خبری بده ڕاستە زۆر باشە بە وردی بچینە سەر دۆخی ئاوارەکان ئالیکاری چوب بۆ ئاوارانە کراوە یعنی تا ئێستا چیان بۆ کراوە لە ڕۆژهەڵات بەێ ئەم دەزانم بخوا بەریستی چار ڕۆژە بۆ ئەوەکی فەرمی وەک سەفەربەری هاتە ڕاگەهاندن یعنی ژلای ڕێوەبەریە خەسەر هەموو سازیە نوێ گوتنە بتانیا حتانها سازەیەکی ناونەتەوەی بە تایبەتی وانە پشتیگێ بدن وان پەنەبەرە بە فەرمی تونەیە
حتی نه تنی سازین ریبری و خسر به امکانی خو افسیر و جن چهار و جن مانگا سفر بریه چادر بگیرش حتی بطانیا بگیرش کلوپلین خورده خوارن جی وکیدن درمان و پیداوستین درمان کردنی بخو وکوارگه هکی دانا آوا کریم قاسی گو ام دزانن لنیزی من بجی و لنیزی طبقایی وان آگاهیان و البردسیم ابهنن آماده کاریان ریبری خسر اب بون سی روزا آماده کاری کن همون سازیان خال کوبانی حتی ام بجن حسکی جی عمود جی دربسی جی قامش رو حتی دیر که همون سازی ریبری خسر جو برهفکرنا آلیکاری پیوستین گلی هرمی کوورن تی پایین گوت هری کم نیزی 100,000 کس وی ورن وی هرمی و زیاده تری حتی تی گوتن گوت نیزی 300,000 زیاده تر تاخین شیخ مقصود و اشرفیه جوی بری خود بدن هرمی جبو وان آمده کارین ها روی بری خسر بی امکانی خواه لی حتی ویکی لی سازی نبنتوایی خوان ندانه بر وی آلیکاری و آوائی که فرمی ئەی پێتان وایە لە بەشەکانی تری کوردستان یان لە ئەوروپا دەتوانن چی بکەن بۆ ئالیکاری ئەو ئاوارانە بەێ ئەس وێژی بێژمها مەسەلە نەتەنێژ بەر کوچبەرێن تەرەفاتی یان شێخ مسعودی ئەشرەفیە لە ئەساسی خۆدە هەبوونا دەستکەفتی گۆگەلی کورد بە تەکۆشینە خۆیە 20 ساڵان حتا 1000 ساڵان خوینا گوهاتی ئەرژاندن ئیدی گشتی ئاستێکی بۆ دۆزاگەلی کورد لتوایی جهانی هاتی ناسکره جبو ویجی اف هبونا دستکی پشتگیریاش بو ترفعت و شیخ مقصود و اشرفیه خودی گرینگیه که دیروکیه جبو ویجی نها لأوروپا جی از بارم هیوا سور دست کمپانیا برهفکرنا آلیکاری جی کریه ددمه که نیزیک جی سر تلویزیون راگاندنا آزاد ده و حساب آلیکاریه ان هیوا سور ویوین پارفکرن بقاسی ادزانم دیوان جیرو بیوه راگهاند بو تلویزیونی وکه مدی هبر و ستیرکی وی تایبتی و شنخوی تایبت درباره ویم جرید کن و تی گوتن کوی ددمن پیش تجیج بو وان حسابانا حساب آلیکاریج بو اوروپا گلیمیل اوروپا کو یکسر پیشگیری بدن به چه آوایی کاربن مادی بگیره معنوی بگیره هر انسان چت کاره بکه جبر کو براستی جی روجا غیرتیه روجا رومتیه روجا خودی درکتنا لدوزا گلی کرده هبونا گلی کردی دید ناو هانا کتی بر مقصه یعنی بر مقصه پنجین وان هزین چتا و دولتین داگر کرد جوان هزین هگمونی جهانی رژینه گرینگی هبونا گلی کرد لی ام دویژن ام جاره کدن دویژن کرد اصرار دکن سر خط سیامین نه هزین داگر کردن هریمی نه چتاین دیجوان هزین داگر کرد خطا سیامین خطا اراده گلانه و جبو ویجی نها اف کمپانی اروپا جی دست پیکرینه جبو برهفکرنا آلیکاری زبارم سازی کجدکی اروپایی جی و نافدم و هر وهم مد کرد و گلک سازین کرد اروپایی حتی ایجنان جی هر وها آماده کاری دکین کو با وکی برفرخ خودی وی پشتگیری در کردن و وی کمپانی فرابدی زۆر باشە وەک پرسیارێکی تر دۆخی ئێستای ناوچەکانی منبەج و جرابلوس چۆنە ینی بارودۆخی شەڕ و پێکدادانەکان چۆنە بینن دو پیرژی دو جو پیرژی ریشه که چتین داعش هولدان کو و فرصت فیدش و سودی بگیرن و ریشه که ولو بدزیل سر دسپیکی پشتر اشکره سر من بجی کردن لی بقاسی گواد زانم مجلس الاشکریه من بجی یان کو گریدای دبن بانی قصدی ده شهر دکه وان ریشه شکاندن حتی نتنیجی چند چته هاتن کشتنجی زبارم دو چته جهیسیر کتن دسوانده لجرابلوسی روشا تگو هرتنه کی پر مزنتنه لی خویای تولوی که دور دیجیه نه حرکت کی چتایان ور هی کو کاربن بر بهری ما کوبانی بهرن آماده کاریوی دکن دولتا ترکو چتاینوی لی اریشیوان سر من بچه تیک چون نه نزدیکی من بچه نبونه قاسی آگاهیان کو البردستی مهی امریکا آگاهاندی کوتی روجلاتی فراتی خود گراوی او سیاستی که خافاندی جیتی دهیه کوتی امری نادن کو ایریش پیک بین یعنی روجاوای فراتی اری اما روجلاتی فراتی نه لیف جلیس که خافاندنه که بشه شری تایبتی امریکای دمشینه هم عالی که ترکیه جرازید که هم جی مب کارتینه جبو آرمان جرفا
روسیا جی همان پولیتیکا و سیاست دیگه جوار نگرینگه جبو جیریشن سر من بجن هاتیک چون قصد جی با آواک پر برفره آماده کاریگن خال هم بر چه ایریشان بقاسی آگاهی و داوید آژانس هواری دم خونده بو بحث ذکرم کو قصد گلک دوران اگر هر چه حمله کی ایریشین دولت ترک لسر من جی لسر کوبانی چی ببه هوای به برسف نهیدن یعنی آگاهی داوی هی حمله سفربری جی نه دیوان کلیان ده جی راستا برز مصطفى قصدان لسر سنوری عراق سوریان لدونەوە بە هاوکاری فڕۆکەکانی ئەمریکا لە پێشڕەوی دایە وەک ڕۆژنامەنووسێکی چاودێر لەسەر دۆخی سووریا و ڕۆژاوا پێتان وایە بۆچی دەبێت قەسەدە بەرگری لە تەل ڕەفعەت نەکات بەڵام پێشڕەوی لە سنووری عێراق بە ئاراستی ناوچەکانی ڕژیم ئەسەد بکە بێگومان ها gelek çete و devleta Türk jî têde û heta Amerîka jî têde İsrail jî têde dikin hecet ku İranê destek hêzên xwe jî min heştî şabî hûn jî hêzên girêdayî xwe jî dişîne Sûriye jî û piştgiriya rejîma Sûriye jî bike piştgiriya Hizbullahê jî bike ji bo wê jî dibêjin dikin hecet eger heta ev herê hebit vê hemû hêzên müttefikî me hevkarî me Amerîka wa dibêje هفکارین امریکا جواد بیشین دوی قصد وی رول ابلیزه شیلوان ایریشان بگیره جو نین وی هریمه مادام کود خوازن ان پیشگیری خواب بدن حتی وی نبره کوانه کی دو امریکا راگا اند بو جو گیتر به هفکاری خوره ای قصد ایرل هریمه هفکاری خبردام بکن دوی ریندن ایرانی هزین پیشگیری بدن رژیم سوری و بدن حزب الله جبوجي بتشرشوا بيمانك نافلتوي ده وك ام دزانن دكوالسيون نافلتوي ده جي قصد جي لقال كوالسيون نافلتوي دي جي چتاين داشي وتهديدين كل سراري متشدبن بوركم قصد دوي تشرشوا بيوان ده حركه دكي اما مثلا ترفعتينكي روشه الرفعتي ومساله ديريش بشكل جاب جدايه بيقومن كاس ناخذن بيجي ترفعتي بتنميني شيخ مقصود تنميني ترفعتي تنميني اللي قصده بچرچوا پیمان خو لګل سازي کواليسيون نافلتوي کو امريكا جيتي ده فرنسا جيتي ده المانيا جيتي ده انجلترا جيتي ده يا ديجي تيروري خد فراغ ديفيجن تيروري بكارتي نوي مساله بو وجي چرچوا بروتوكول ده قصد جيل گل هيزين امريكاي ريل بيشا وان هيزين کو ايران دشين لهريم ديرازوري دغري ابو اوبراسيون سيرفي اساسيه لی قصد جی دوباره کریه مظلوم عبد جی لسر حسابی خواهی اکسی جی را گهند بو کتب امی حتی داوی قال خوا چل ترفعتی به و چل شیخ مقصود و اشرفیه ده بتنی نهیله هی زمانش بو پارستناویه برجواندی در دوری چه بلد یا اساس اراده گلیمه امی هموی هیز خو گلی خو بو پاریزه اف داخیانی مظلوم عبدی لسر حسابی خواهی اکس وارفکری زۆر باشە لە ڕەهەندێکی ترەوە پرسیارێکی تر دێت ئاراوە تەحریرە شام وەک پرۆکسێکی تورکیا کار دەکات و خۆتان دەزان بە ڕامانی ئێوە ئامانجی سەرەکەم هێرشە لەلایەن تورکیا و پرۆکسیەکانی کوردە یان لە ناوبردننی ئەسەد یعنی بێژن ئەvەیە ئەم دزانن بخوا پرۆژێ ژنوڤە دیزاینکردنا ڕۆژهەڵاتا منگەرەکە پرۆژە باش کورد فێم بکەین یعنی ئەم بێژن وەک ئەم وەک کورد پروژه و پلانی کو هیزین نازن گورل جهانی وک امریکای انگلترای فرانسای ور حاصل هزا گریدای ناتوی جی حتی روسیه جی کو جنوب روجرات ناوین دیزاین بکن به هفر پار بکن هر 100 سالانه هیزین امپریالی جهانی و حریم روجرات ناوین برکو اکو حریم روجرات ناوین کنترل بکت کاره قاده سیاست لی توای جهانی کنترل بکه اب پلان 100 سالانه تنگو هرتن جبوه جنها دخوازن دولت ناوندی یعنی دولت مازن ای روجلات ناوین کو برمایان نجداگر کریا انگلترا فرانسا ما پشتی پیمان سیکس بیکو پشتی شر جهانی دویم دوی جنوب پارچه بکن یعنی دولت کی مازن نهیلن اف دولت وک سوریه بکن بیجن سی پارچه سنیه علویه و کرد حتی تی گوتن جی درزی جوی بشکی خسر وستینه و عراق جی بکن 4-5 بحث السعودية جيت كنا كم بشا إيران جهلوا وهري داوي تركيا يجبو يجي أرمان جوي بلان هاني أو خطة كيكو بهلين إيراني باسك إيراني لسوريا بشكينه و ستاتوية كي أهوابكن اف ستاتوية كو مغوتي سوريا پارچه بكن
جبوی آرمان جوی هی ترکیه جی دزانه اف پیلان و ور سروی از گفتن که بینم بیرا گهداران جی بری دمه که ده یک جی چتین دولت ترک بخواجی رایداره که دولت ترک دشاری تایبت ده به ده سالان ندیجی گلی کرد شرکیه خود گراوی اصلی خواجی کرده اما گرینگی ایت نیش برکو خواستلامه کی دولت ترکیه محمد آغاره مشهوره محمد آغار گویی لیسکه سر ترکان هیه دولت ترکیه هیه اشاره به چیکلیه یعنی وقت چاواکو دیزاین کردن رجالات ناوین و ترکیه جبر بکبر لی ترکیه خو ارزان پیشکشی دولت ناتوی کری تایبتی امریکایی گویی امروز خواست وی نقشه امریکایی وارد بکن ناهیلن ایرانی زیاده گاویه دریمه بکن پیشگیری بده حزب الله یجبو اسرائیل به خطر نظام چاوا سروی اساسی نه ترکیه دو آرمانجوی هی یک خوشوی نقشه دیزاین کردن رجالات ناوین وی خطری دور بخه یا دویم جی تهلیکه گو تم دبینه اوجی کردن به پیشنگی پارتیا کارکردیم کردستانی کشوره و پتانسیلی که خطری دبینه ویجی دخوازه هم وی هدفی جی پیک بینه به امریکا راضی بکه چاویان بویاق بکه جاری که دینجی آرمانجا خوشی چیه داخلیانی وان در سر مدیا ترکیه جست شوپینه جمعه پی بگیری شویدی جی بگیره پیلانی وان میثاق ملی توازن آوا بکن حلب جی بشکل میثاق ملی موصل جی بشکل جی جبوكو فيجي حتى موصل وحلب بهذا جريدن نابراوان ده كوباني دربيسي عمودي قامشلو ديركي دي خط حتى كوراهيا 36 كيلومتر هندري خاكا روجاواي كردستان ده حمي دبن كنترولا دولت ترك ده بمينه ودفي اوايد خونين ميثاق ملي كو فرنسا وانجلترا لتركيا قلبي في ميثاق ملي خونين دولت تركيا برين او جبو برجان دي خو نه ترکیه خوازه و نخواهی زندگی بکش بو وجه دو آرمان جنس سرکه اول یک پلان دولت زل یعنی ایمازن وقت امریکا و امپریال جهانی امریکا فرانسه بریتانیا و آلمانیا وان و روسیه جد خوازه فیده جیب که جاری که جد خوازه دستکفتی انگلی کرد تیک ببه وان هریمانا به جبو زندگی کرنا میثاق ملی بکاردینه راستا بم خالانی که آماجتان پیکر پیتان وای ام هرشانه لسر کوبانی شارکاین دیکی روجاویش مترسی دبید بله یعنی بگو من نها هر چقدر نها روسیا و امریکا لسر ایریشن لسر کوبانی من بجل هف نکرن جبر گوتن روجلات فراتی نه فقط ترکیه تخواست وی بکه و ترکیه چاو بکه وکرالیته یعنی گاو و امریکا بده قبول کرد یعنی هم بجی پیشی ترفعت گاو که بشر من بجی بخن برده پشتی و هدی کوبانی جی پشتی کوبانی درکت ایدی کار بجی سرکانی حتی عفرینی دبی کنترل دولت ترک دیه تنی دبینه دربسیه عمودی قامشلو تربسپی و دیرکی و تلحمیس و حتی حسکی تلبراک وانجی تدبه و هناك جيت التمر أوانا تاني جيت منو أف فينجا وانا جيت ممكنة بيشتي جو ديركي جيت بكنترول خاب بقري شعفرين حتى ديركي مسافة 400 كيلومتر سينور توا بقري حتى كوراهية 36 كيلومتر كو بلان نقشه كو أردوغان أم زانن دراغاندن دراغاند بو بيك بينه وي چاغي إيدي فينجا و دويم جيت دولتاتك تخوازه هرم مايجي تمامتي جولي راكي و پشتی ویجی جه پروژه خال سر باشور کردستانی و عراقی جی تمام جا تا استاکا یعنی لو دو خدا امریکا چی کردو روسیا چه روڵێکی گێڕاوە لێستادا کە تورکیا ئەو پلانانەی داناوە یعنی ئەم دەزانم بخوا نەخشەیە هات حازریال ڕۆژهەڵاتە ناوین ئیدیج بۆ بەرژەوەندین وان هێزین مەزن ئاستانگە يعني خيادك يعني هم جهازن امبريالي جهاني حميان هفكرن سرقو هرتنا في استاتويا رجلات نافي مداخله ايران جبو قال لك وان هيزانا يديد بن استانجي روسيا جينا كده بجم نافذن رجيم اسد هلوشه امريكا دوي هلوشه دوي انترناتيفكي جوجل لي سوريا يشوار درخه هل بجير دنارينا هر واجي هر دو جهازن چتاي گرداي خو بكارتين هم بيجن مثلا روسيا بريا ايران حزب الله وحماس امريكا جبريا تشتين حركه تحرير الشام وبرماين جبهه النصره والحمزات والعمشات وكي فان جروبين تشتا ايدن
وانا همجي بريا تركيا بكارتين مثلا تشتكي بالكيشه يعني مثلا حتى هم زانن جبهة النصرة وحركة تحرير الشام لغوري أمريكا ديستا ترور دي نوصل راستا اما من تشتكي بالكيشه هم بردفكي ارتشا اسرائيلي ایویگی نظام چابو افیگای نوی چی بو اری افیگای ادرایی چ نویوی بردفکی ارتش اسرائیلی گوتو بو اف هریمین حلبی نه هریمین عسکرین دوی ام دخوازن او هزین کرجو در کبنی بو ضرر نبینن معنا خو جبهه النصره حركه تحرير الشام قريدان خو اسرائيل راهيه راست يعني بروجي كيوانا هي امريكا بروجي كي ني تركيا ثانيه تركيا اساس واقع عملي ديش بكو فانا بخو غيري ندن تخازن جماره خو بدس تركيا باخش بك ارمان جهيز امريكا هذا اما افتشتنا اف جروب انا شكو دركتن كي پروردكري از بينم بيرا گهداري خو جو مساله دريج نبه د سال 2012 ده هنا داعش دسا قاده براتيكي درنكتيه هاتا گوتن کو کامپینویل هریم کنیزیکی زرقا الاردنی هستا الور کامپکی چه بونیزی 5000 چته هاتن پرورده کردن او چته پرانی وان ای داعشی بود ای جبهه نصره بود او آگاهی حتی وینه نوان جهاتا پرورده کردن تی بیرامن پشتیوی او نوچه جوالی درابو هستا 5000 چته سوباین یعنی فرماندار و افسرین امریکی بود انگلیز بون فرانسیز بون وانا پرورده یا وان چتیان دکرد 2012 از دبوان چغا و پشتی امزان 2012 و شون و داعش با اوایی که هزی که فعلی در سوریه ده و کنجکتور رو که لگور کنجکتورین هرمه پولیتیکاین وان هزین مزنجی بکار آنین دولت ابناوی دولت اسلام عراق و سوریه بکار آنین اف جی نشانه یکو اف پروژانه صد پروژه که امریکایی پروژه که وان هزین هجمونه به دست ترکیه دادن tabi بگومان یعنی ترکیه جی تی حسابی بی فیدا ترکیه جی و دولت که گفت خوازه چرچوا میثاق ملی آوا بکه بکارتی نشخوره دی از بیشتر جی اف پیواژه بیرنگی نامش جبر کن ها هر کس جزانه ایرو جد بینن پکی که هیزه که تفگر رزگاری گلی کردستانی هرمیده هیزه که سرکیه نه امریکا نه روسیا تو سیاست که گو بخوازن ارمانجا خود روجرات ناوینه پیک بینن به ویهزه نکارن تو گوهرتنا روجرات ناوینه بکن افراستی جی فهم بکن جبوی جی نه تخوازن چاوی خواه بگیرن تخوازن هنه که چتا بکن لیود بینن اف حرکت تصفیه نابد چوکی بنگه خوی گلیریه خود سپیره هشمندی آزادیه گلا جبوی جی حتی انها ام بنگیز که ام هزین امپریال شر تایبتی که بریا ترکیه رجید مشینن بردوام دکه اما از بیش دمکی پر نزدیک جی ام هیزانا مجبورن هیزن تفگر آزادی گلی کرد هر چهار بشی کورسانی مخاطب بگیرن اگر مخاطب نگیرن تو پیلانی و اندروجلات ناوین دی چخاص بشو بمازن به نکارم پیک بینی هستا هری زور باشا یعنی زور پیم خوش درێژە بە گفتوگۆکە بدەین بەڵام دوایین پرسیار دێتارەوە کاتەکەمان بەرەو تاوچوونە هەندێک هەر وەک خۆتان ئاماژەتان پێکرد لە پرسیارەکانی پێشووتر هەندێک احتمال هەیە کە سووریا ببێتە سێ ناوچەی عەرەبی سونە عەلەوی و کورد ئەو بەڵام ئیمکانی بازاڕکردن و سەودا لەسەر ناوچەکانی کوردستان لەناو دەوڵەتەکانیشدا هەیە ئێوە چۆن ئەو چۆن دەبینن وەک چاودێرێکی سیاسی يعني انها مثلا هناك تشتا نكارن ها پیش بینی بکن جبر کن ها اف بری سال 20 ده گوهرتنین دروجلات ناوین چه دون هر 20 سال 30 سال جاره که گوهرتنه کی دا قاده سیاست ده استاتوین دولتین دروجلات ناوین رول ده لینها بدنرن يعني ناد سالا بمهان اف کنجکتور تی گوهرتن اف روشا سیاسی تی گوهرتن باردوخا سیاسی یا روجرات ناوین تی گوهرتن جبو وجه هم نکانه پیشبینی که بکن کاوی چا بود قادا سیاستا ناف دولتی دو استاتوین کرده چا بود و دوی چرچوا پیلانین گوتین دارشتن تین دارخستن یعنی اتشتی گمرد کاری بیجی چیه نا اف استاتوی بیج نبیجن همو هیزانا توازن کنکوژی بکن توازن دست دولت ترک قرکرین بسر گلی کرد بکن فقط گلی کرد به اصرارش بو آزادی خواه گاوا پاشت ناوی چما حتی 27 سرهلدانین کرد پیک هاتن همه بینکتن سبب آوی پیشنگی بود
ڕێڤەبەریکێک کوکارە بش بۆ ئازادیە تەکوشینێکە ئازادیە لە گۆر کۆنژکتۆرین هەریمی و دنیایی کارە بە سیاست و استراتیژیە خوا دەینێ و تەکوشینە ئازادیە پێش بخێت دەرنەکەت هەموو سەرهێلانێک بۆ دیرۆکە کوردستانی دێ شێخ سعید سەید ڕزا ئەحسان نوری پاشا حتا ئێراوان و زمیر میر بابانیژی و سایی حتایدی پارچە پەرچە بوون هەفتوو نەدەگرتن پیشگیریت نابەر هەموو بەشان چێنەت بوو لێ جارایەکێ دیرۆکە کوردستانی دێ تەڤگەرە ڕزگاریە گەلێ کوردستانی بە پێشەنگیە پەکێکێ دێت هەر چوار بەشی کوردستانی پێنگاوێژ بۆ ئازادیە بە ئەوەیەکی هەفبەش بە یەک استراتیژیکی بە یەک سیاسەتێکی نوژەن گۆردەمێ تەفدگەرش بۆ vêjî ev hêzana ku vê hêza tevgera azadiya gelê Kurd nebînin nikarin tu tiştekî bikin ji bo jî ew ne çarin vê realîtê vê siyasetê vê statûyê heyî qebûl bikin nikarin statûya Başûrî Kurdistanê têk bibin nikarin statûya Bakur û Rojhilatê Sûriye têk bidin ji ber ku li wir paradigmek heye zihniyetek heye xatteke îdeolojîk û siyasî heye ku esas îradeya gelan e eger rêxistinekî îradeya gelan esas bigire ew wê çaxê berjewendî ne berjewendî desthilatdarî ye berjewendî gelan û îradeya gelan esas tê girtin ji bo vê jî te hesabên siyasî nikare vê îradeyê têk bibe ji ber heta gel piştgirî bide xattekî rizgariyê û azadiyê bide wê çaxê ew îrade têk naçe berûva jî wê hemû hêzên hegemon neçarin vê hêzên berçava bigirin bi Tirkiye heta dawî vê pîlanên qirkirinê wê neçîserî em dizanin herî dawî jî wê Tirkiye bikeve ber vê siyaseta perçabûnê Tirkiye wê parça bibe yan Tirkiyeyeke pêngavên demokratîk a bavê ji hundirê xwe de wê rêl pêşiya vê parçabûnê bigire an neçar e Tirkiye parça bibir ku zewaca bi zorê çîna زۆر سپاس میوانی بەرنامە بەڕێز مستەفا ڕێزان لە ستودیۆ لەگەڵماندا بووی بیسەرانی هێژە بم جۆرە گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەی گفتوگۆی ڕووداوەکان سپاس بۆ بەشداری گوێگرتنتان کاتێکی خۆشتان ببێت گفتوگۆی ڕووداوەکان ڕوودا و پێشهاتەکان گفتوگۆ دەکات گفتوگۆی ڕووداوەکان بەرنامەیەکی سیاسیە هەموو ڕۆژانی چوارشەممە کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ پێشکەش دەکرێت گفتوگۆی ڕووداوەکان هەفتانە لەسەر ڕوودا و پێشهاتەکان گفتوگۆ